B 19 I think it was 7-6 khala isibhamu ungaqala umpuno umphikisi bathi singamabhobhojane yaze but at least sekwaphela ecampus ngiyakhala ngayo Spaca Tingabisa mfethu asisakhona ukuya emcimbini yemakhosi mfethu bathi chief ubite memo sesiyahluleka Spider-Man sengiqalile Spider-Man ngomlando sicabanela le English bakhona abantu abanjalo mina vele ngiphusha lela kethu liside ngala Siswatini kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kubhlungu sengengedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kumnyama sengengedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane mara solo ngisakhala ngema-local artist la Nyamalele ebaba mina yabo uzongibona ngivele nami ngifuna kucina nge-rap yami ngicava Berry B 19 I think it was 7-6 khala isibhamu ungaqala umpuno umphikisi bathi singamabhobhojane yaze but at least sekwaphela now we live in peace another day baba uMandela mara kanikwendekeni mina le awucabanga if beyisakhipha nyalo beyihole uyabona usakahle mara lana ngathi yashiyeka from lakhaya nyalo talent ifile boss soqinisa sandla thina ukuthi talent vuke yastoyibamba ngoba le ndlela iyabonakala phela kusilabe khanjwa nathi siyithola obvious nathi sibone sigcina sobe sathi kuzibe khona silandzela lamuva yabe sithola phela thina besifukelela kubo labantu sesambe emahlathini o inspiration ngubani nyalo le Eminem Tupac Tupac singababali kakhulu ngoba nethi solo ngiyakhala ngeltalent lelifile machita asebenzeni madoda vukani madoda buka bo Spider-Man base hot 7 Spider-Man ulela Spider-Man kanikwendekeni ngoba Spider-Man bathi vele ugule kakhulu Spider-Man bamfuna le maye yabo ngicelile ukuthi bamjove nge-20 liter yamjova ukuthi manje lokhu bathi okay Spider-Man nyalo ulendweni bathi nami ngifana naye Spider-Man man buke wena wakhuluma kakhulu nje masiqedza la yabo wena uyinzayo awena sidakuleya kakho mara maqedza yonke lento leyo yabo siyivala wena uyinzayo la kutofika imoto lekhanya ama-light labovu ole le githi ina Spider-Man angithi ikhale Spider-Man lapha babe butorenza futhi wakho buke hayi come on guys buya ndoda mara guys asikhulume sibe serious ma-artist ethu siyakhala ngawo siyakhala James siyakhala siyeta nathi ezima-comedian siyeta abafethu ezima-artist siyeta abafethu ezima-actor ma-poetry bafethu angisayiboni ikamputsi ekasi mina ngikhule edlala ikamputsi ekusevele kahle kahle asikhulume phela nyalo italent lesupportiwa nyalo ngile talent yokuthi okay sesiyithola ku-social media yahlangane bagidze Tingabisa mina ngikhula kuneTingabisa kuneSibaca nyalo sesathi kustigubhu uthi hey man ngitshele lenye secret that guy I was having Jay he was on to gumboots neSibaca he was dope but okay Jay beka lapho kwendekeni ungene kakhulu utuke rap kumbe njani it's too much creativity naye nga overpower sometimes ukuthi yabona wena ngalana umfundisi ngalana uyatshontsha yabona ugcina mara utogcina ulahlekela kunye ngitshontshela bafundi iBhayibheli bathi hayi imali yashoda lapho umfundisi yabona akabhisisi creativity ecampus kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kubhlungu sengengedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane ngizame ongela amaplane kimi kumnyama sengengedwa kumnyama akukhanye konke kwami akuhlangane